nous sommes concentrés, tout le groupe est concentré, nous sommes unis. On va gagner match par match pour remporter le championnat. C'est le message que je peux donner aux supporters. Et qui continuent à nous supporter, à nous encourager. On va donner le meilleur de nous. Merci beaucoup, FS. Merci. Match par match tu inshallah, mimi tena prepare chaque match niangalie si naweza kupata goli, kuzi match zingine zinabakia inshallah pia tutakuwa sawa. Unaweza kuambia mashabiki wa timu ya Rayon mtabeba kombe? No, mimi siko Mwenyezi Mungu, siwezi kuahidi tutakile, ila tuna match par match tunamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele tuweze kufunga chaque match tupate victoire, afu tuone nini kitatokea. Kama unavyoona ni match gani itakuwa gumu sana kwenye Rayon? Tunabakiza match 4. Hizo match 4 zote hakuna match ndogo. Zote ni 3 points zote. Tena zote ni ngumu. Inshallah tunacheza match par match tunatafuta victoire. Yeah. Asante. Merci. Asante. Coach, félicitations ku mukino mutsinze ibitego bibiri equipe ya Rutsiro, ni umukino wakugendekeye gute muri rusange? Murakoze cyane. Ni umukino navuga yuko wagenze neza. Umukino twari twiteguye cyane nyuma yuko twari tumaze twaratakaje finale. Rero ni umukino twagomba kwitegura neza kugira ngo nkuko nari navuze mbere twiyunge n'abafana by'umwihariko kugira ngo dukomeze tunayobora urutonde rwa champion. Ni umukino waranzwe n'impinduka ku bakinnyi bawe b'abatetireri basanzwe babanzamo 3 bakuramo. Ese zarishowa zawe cyangwa haraho bibiri kuvuga hanze y'ikibuga? Oya ntabyo kuvuga hanze y'ikibuga. Nkuko mubizi tumaze igihe dukina match nyinshi cyane, Peace Cup na champion, nuko twakiraga match 3 mu cyumweru, kuwa gatandatu, kuwa gatatu, kuwa gatandatu. Navuga yuko na amashwa twicaye nka staff technique turavuga ngo reka tugerageze duhindure dukorere rotation, by'umwihariko yuko nta gihe gihari n'ubundi dufite undi mukino ku cyumweru, urumva nta minsi hari. Rero tutagerageje kugenda uburyo duhindura abakinyi kugira ngo bose tugerageze tujere izi match zose dufite. Ariko mutoza, iyo urebye impinduka nkuko wagiye ukora bigendanye n'ibivugwa hanze y'ikibuga ku ikipe ya Rayon Sport, nkuko hari nk'umutoza birakorohera gukora muri iyo mirimo? Navuga yuko ikipe y'abafana ni gutya nyine, ekipe buriya iyo yatsinzwe tugatakaza nka finale ibihuha biza ari byinshi, ariko no kubimanaginga twebwe ntabwo twita kubiri hanze, ahubwo icyo twita no kugerageza gushyira abakinnyi muri mudu, tukagerageza kwikosantra kugira ngo twikosantre ku gikombe cya championnat, ari cyo gikombe nyamukuru gikinirwa mu Rwanda gishobora no kuduha itike ya Champions League ariyo y'ingenzi cyane. Ariko uyu munsi tactically twabonye mukina amaje direct cyane, uyu munsi mwakoresheje Basane cyane na Fisto niba narebye neza. C'était le tactique, mwari mwabonye ko impande za Rutsiro zitari foro uyu munsi? Nibyo twagerageje gutegura. Urebye kuri kote Basane na Fisto bose n'abantu bafite ama vitesse cyane, bafite na dribble meza. Rero twagerageje yuko kugerageza tugafungamo hagati, noneho imipira tukagerageza tukajaje avant ariko ziciye ku mpande kugerageza ngo turebe ko ba créer ama occasion menshi. Impinduka kuri Biramayire wasimbujwe navuga ko akiri kare cyane kuri tactique wari wateguye iki kugira ngo Abedi n'ubundi yaje mu mukino asa nkaho atameze neza, match ya Peri yari yababayeho gatoya, rero no mu mukino ntabwo yarepondaga nkuko tubishaka, by'umwihariko nkuko nari nabivuze mbere dufite na match dimanche ya Police ari match important cyane, rero byabaye ngombwa yuko tumukuramo kugira ngo n'abaganga babashe bamwiteho, hanyuma tugerageza n'izindi shwa zishoboka dushobora gukora muri match kugira ngo tubashe gushaka umusaruro. Coach umutoza ni kenshi umaze gukina kuwaza, kenshi umaze gusinyisha gatandatu, kenshi nje ku giti cyanjye wenda igihe gitangira cyangwa se uyu munsi yari kuri gatandatu, mbona asa nkaho muri mediane bitameze neza. Uyu munsi wanashyizemo safe urekera n'ubundi ashaka kuri gatandatu, ushaka iki muri shaka n'usanzwe kimwe 8 kumukinisha gatandatu n'umutekinisi n'icyo mushakamo n'icyago? Navuga yuko na mashwa yacu tuba twateguye tactique mu buryo turi bukine. Rishana nawe n'umukinnyi mwiza, afite ballon ashobora no kuyambura, yego wenda hari igihe yameraga nkaho atakaraho gato atama ballon, ariko mu byo tuba twateguye akenshi byari bikwiye niho tuba hari ubwo buryo bwacu tuba twateguye ko ahagarara hariya kugira ngo aze kudufasha. Naho kuri safe ho ni uburyo twari tumaze gutsinda, twagiraga ngo tubashe kwanza tumetrizemo hagati, kwanza tubashe tubafunge kuko bari batangiye kutudomina cyane amabaro arimo hagati kugira ngo tubashe turebe ko tubafungamo hagati. Coach, wenda ntuze kuba umunyarwanda cyane, ugerageze wenda ugira iki tubwira. Bose hari abakinnyi bawe tutabonye, ndavuga Mbore, Harema, urumva
urumva ni bamwe mu bakinnyi bashyirwa mu majwi na hati mu bigendanye no kuba bavuga ngo baragambanira ekipe uyu munsi ntibagaragara Ombolenga yari yananditse ibaruwa asaba gusesa amasezerano ibyo bintu byose iyo nduru koko yabivugira ubusa ku musozi cyangwa ni ukuri navuga yuko ibyo ntabwo mbizi koko namwe nimba mufite proof havugwa byinshi ariko nkuko nabibabwiye twe nta marotasiyo yacu tuba twagize by'umwihariko ibyo byo hanze y'ikibuga nta makuru mbifiteho rwose inde navuga yuko nta kibazo gihari na kimwe abakinnyi bose bari muri mudu nziza twese dushyize hamwe nkuko nabibabwiye turi kwitegura shampiyona aricyo gikombe nyamukuru gikinirwa mu Rwanda aricyo tugomba gushyiramo imbaraga cyane kirusha ibikombe bindi byose agaciro. Ego koci muri iyo myiteguro mufite abakinnyi bawe bati turi gukinira CV ikitwa amafaranga twarakibagiwe imishahara ntabwo iri kuboneka ntabwo ufite ubwoba ko badashobora kuzatwaza mpaka imikino isigaye irangiye ntabwo babuhari urebye hari ibiganiro bigenda bigirana komite n'abakinnyi kugeza ubu ngubu nuko wenda muranabibona na prime bamaze kuyiba hariya muri vestiaire urabona ko mood iri nziza kandi babwiye yuko bagiye gukora ibishoboka byose match ya polisi bakazayikina bameze neza. Hanyuma umutoza uje gutanga support uvuye mu ikipe y'abagore ihesheje igikombe cya shampiyona uyu munsi urimo urakomanga nanone kwegukana igikombe cya shampiyona y'abagabo byabivuze iki Rwaka aramutse yegukanye kino gikombe cya shampiyona? Icyo navuga reka tubanze turindire kwanza haracyari imikino iri imbere myinshi ikomeye navuga yuko ibyinshi wenda nazabivuga kwanza twabanje kucyegukana. Murakoze coach. Amahirwe masa. Murakoze cyane.